inshuti mukomeza gutega amatwi ibiganiro byacu tubaha ikaze kuri updates.official, urubuga twabahitiyemo kugira ngo rujye rubagezaho amakuru atandukanye hirya no hino ku isi, cyane cyane amakuru dukesha radiyo ijwi ry'Amerika. Reka tubasabe gukora subscribe, like, share, comments kugira ngo igihe cyose twakoze amakuru yacu ajya bageraho ku gihe mutiriwe mujya gusacinga. Dore amakuru twabateguriye kuri aya masaha n'iki kirimo kuvugwa hirya no hino ku isi. Uyu munsi isi yose yahimbaje umunsi wa radiyo. Mu Burundi hari ibice bitandukanye by'igihugu bitumvikanamo amaradiyo avugira mu gihugu. Nk'ubu hariho ubuce bumwe bumwe usanga iradiyo idafata neza, byoba byiza bongeye ko ku buryo umuntu ategeza kumvira iradiyo ahari hose. Ubu ni umwe mu Barundi batuye mu ntara zitumvikanamo radiyo zivugira imbere mu gihugu. Inteko ishinga amategeko y'u Burundi kuri uyu wa kane yemeje umwanzuro usaba Inteko ishinga amategeko y'u Burayi mubabarire kuri uyu wa kane yemeje umwanzuro usaba umuryango w'ibihugu by'u Burayi guhagarika amasezerano yo kugura amabuye y'agaciro y'u Rwanda. Muri Uganda, Elias Rukwango, avoka uburanira umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Kizza Besigye, ubu ufunze, avuga ko uwo yunganira akeneye kubonana n'abaganga byihutirwa. Naho abayobozi b'ibihugu bya Afurika bazahurira muri Ethiopia mu mpera z'icyumweru, barashaka kongera kuzamura ijwi risaba indishyi ibihugu byazanye ubucakara n'ubukoroni muri Afurika. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya, ni mujye kure. Turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Mu gihugu cya Uganda, avoka uburanira umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Kizza Besigye, ubu ufunze, avuga ko uwo yunganira akeneye kubonana n'abaganga mu buryo bwihutirwa. Ni inkuru mugezwaho na Frederic Nkundikije. Kizza Besigye amaze guhiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu inshuro zine, apfunzwe kuva ku itariki 16 y'ukwezi kwa 11. Yapfunzwe akuye ku nguvu mu gihugu ca Kenya. Umushingwamanza wiwe Elias Lukwago yatangaje ko Besigye afise ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Sentare ya gisirikare muri Uganda yagiriza uyu mugabo afite imyaka 68 hamwe n'umufasha wiwe ivyaha birimwo kuba yaratunze ibigwanisho adafitiye uburenganzira hamwe no kugiramira umutekano w'igihugu. Imwagiriza kandi ivyaha vyo guhemuka, ivyaha bishobora gutuma acigwa urubanza rwo kwicwa nk'uko amategeko ya gisirikare ico gihugu abivuga. Ejo ku munsi wa gatatu uyu mushingwamanza aragendeye Besigye mu kanya gato mw'ibohero ricungerewe cyane afungiyemwo. Mu nyuma yaciye atangaza ko Besigye akeneye kunana n'abaganga banonosoye ingwara zijanye n'umuvuduko w'amaraso. Yavuze ko ibitaro vyo mwibohero afungiyemwo bidafise abaganga nk'abo. Amashirahamwe ajejwe agateka kazira muntu arimo Amnesty International aramaze gutangaza ko ifungwa ryiwe rihonyanga agateka kazira muntu. Amakuru hirya no hino arakomeje. Abayobozi b'ibihugu bya Afurika nk'uko nabibabwiye bazahurira muri Ethiopia mu mpera z'iki cyumweru, barashaka kongera kuzamura ijwi risaba indishyi ibihugu byazanye ubucakara n'ubukoroni muri Afurika. Inkuru mugezwaho na Geoffrey Mutagoma. Uyu ni umugambi witezweho kuzarwanwa cyane n'ibihugu byahoze bikoronije Afurika, dore ko byinshi muri byo byamaze kugaragaza ko bidashishikajwe no gukosora amakosa byakoze mu gihe cyashize. Ibyerekeye izi ndishyi bimaze gufata intera ndende hirya no hino ku isi, abirwanya nabo bashyizemo agatege. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko atabona ko zizatangwa. Abenshi mu bayobozi b'u Burayi bo birinze kugira n'icyo babivugaho. Mu nama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe iteganijwe ya Addis Ababa muri Ethiopia mu mpera z'iki cyumweru, abategetsi barateganya guhuriza hamwe bagena uko izi ndishyi zaba ziteye, uhereye kuzatangwa mu buryo bw'amafaranga, kwemera kumugaragara amakosa yakozwe cyangwa guhindura imikorere imwe n'imwe. Kuva mu kinyejana cya 15 kugeza mu cya 19, Abanyafrika nibura 2,500,000 bafashwe bunyago n'abacuruzi bo mu Burayi babajyanayo ku gahato kubagurisha nk'abacakara. Akanama gashinzwe ubukungu, imibereho n'umuco mu muryango wa Afurika yunze ubumwe kavuga ko ibiganiro ku byerekeye indishyi z'ibyo byabaye bikeneye kuzasuzuma imikorere n'ingaruka z'ubukoroni n'ubucakara muri iki gihe, harimo ivangura rishingiye ku ruhu, ubusumbane mu bukungu hagati y'umugabane wa Afurika n'ibihugu byateye imbere. Kuri uyu wa kane ibihumbi 10 n'ibindi by'ababirigi bagiye mu mihanda barigaragambya bamagana gahunda nshya ya guverinoma y'ivugurura rya pansiyo.
ku munsi wa mbere w'imyigaragambyo iteganijwe kumara iminsi myinshi, ingendo zose z'indege zahagaze mu gihugu. Abapolisi batangaje ku rubuga X ko abantu 60,000 bahuriye mu myigaragambyo i Buruseli. Abigaragambyaga basakiranye na polisi hanze y'icyicaro gikuru cy'ishyaka MR, rimwe mu mashyaka hagize urugaga ruri ku buyobozi. Polisi yabarashemo ibyuka biryana mu maso ibatera n'amazi. Ibitangazamakuru byaho byasobanuye ko hanabaye ubushyamirane ku cyicaro cy'irindi shyaka riri mu rugaga, ishyaka ry'abakristo riharanira demokarasi. Ababyiboneye banavuze ko abigaragambyaga banaturikije imiriro. Ikibuga cy'indege cy'i Buruseli cyasibije ingendo 430 kuri uyu wa kane, nk'uko umuvugizi yabivuze. Yakomeje avuga ko guhagarika ingendo zo mu kirere bishobora kumara umunsi umwe gusa. Byitezwe kandi ko iyi myigaragambyo izahungabanya serivisi zitwara abantu n'iz'amaposita. Binitezwe ko abashinzwe kuzimya imiriro n'abakozi bo mu bya gisirikari nabo bazinjira muri iyi myigaragambyo. Abigaragambyaga bakoze ibyapa byanditseho ngo ntabwo turi indimu, kandi bamwe bagaragaje ibyapa birimo interuro zo mu rurimi rw'ikilatini byerekana ko Minisitiri w'Intebe mushya Bart De Wever akunda gukoresha amagambo y'ikilatini igihe cyose bishoboka. Ivugurura rya pansiyo riteganijwe guhemba abakoze imyaka irengeje iyagenewe pansiyo mu gihe abazafata ikiruhuko cy'izabukuru kari batagejeje ku myaka 35 bashobora kuzakurirwaho amafaranga. Imyaka y'ikiruhuko cy'izabukuru mu Bubiligi ni 65, ariko izongerwa igere kuri 66 muri uyu mwaka wa 2025 na 67 mu mwaka wa 2030. Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi banjye bamfashije kuyabagezaho. Ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Turi no ku rubuga rwa internet mwasangaho aya makuru n'ibindi biganiro, ni kuri wa3.radio.com, kuri YouTube, X na Instagram, Facebook, adresse yacu ni VOA Radio yacu. Inteko ishinga amategeko y'Uburayi kuri uyu wa kane yemeje umwanzuro usaba umuryango w'ibihugu by'Uburayi guhagarika amasezerano yo kugura amabuye y'agaciro y'u Rwanda. Thomas Kamirindi. Aya masezerano yasinywe mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize w'2024 n'uwari komiseri w'umuryango w'Uburayi ushinzwe ubutwererane mpuzamahanga, umutegarugori Jutta Urpilainen, na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta. Amasezerano avuga ko Uburayi buzajya bugura amabuye y'agaciro y'u Rwanda akiri uko yagacukuwe, ni ukuvuga atarajya mu ruganda, arimo nka tan, zahabu, niobium, tungsten n'ubutaka buboneka hake. Iteraniye ku cyicaro cyayo mu mujyi wa Strasbourg mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'Ubufaransa, inteko ishinga amategeko y'Uburayi yavuze ngo yamaganye yivuye inyuma kwigarurira umujyi wa Goma n'ibindi bice bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikorwa na M23 n'ingabo z'u Rwanda. Mu itangazo yashyize hanze yongeraho ko bitakwihanganirwa kuvogera ubusugire n'ubutaka bya Kongo. Umwanzuro usaba u Rwanda gukura ingabo zarwo muri Kongo no kurekeraho gutera inkunga M23. Urasaba umuryango w'Uburayi guhagarika amasezerano yo kugura amabuye y'agaciro y'u Rwanda, wemeza ko amwe muri yo ava muri Kongo mu buryo bw'amagendu akajya mu Rwanda kugurishirizwayo nk'aho ari ay'u Rwanda nyakuri. Inteko ishinga amategeko y'Uburayi irasaba kandi umuryango w'Uburayi gufunga ingengo y'imari wageneye gufasha u Rwanda. Umwanzuro wayo wabonye amajwi y'abadepite 443, bane batoye oya naho abandi 48 bifashe. Uyu mwanzuro ariko si itegeko. Abagabo bitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafashe ku ngufu abana babarirwa mu magana, kandi binjije abana mu gisirikare ku rwego bitigeze bibaho, nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF ryabivuze kuri uyu wa kane. Umuyobozi nshingwabikorwa wa UNICEF Catherine Russell muri Kongo mu itangazo yagize ati: mu ntara ya Kivu ya ruguru no mu ntara ya Kivu y'epfo turakira raporo zo ku rugomo rukabije rukorerwa abana n'impande ziri mu mirwano. Ibyo birimo gufata ku ngufu n'ubundi buryo bw'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ku rwego rwo hejuru biteye ubwoba kurenza ibyo twari twarabonye mu myaka ya vuba. Madame Catherine Russell yongeyeho ati: uwo mubyeyi umwe yabwiye abakozi bacu uburyo abakobwa be 6
barimo umuhererezi ufite imyaka 12 gusa bafashwe ku ngufu n'abantu bitwaje imbunda mu gihe bashakishaga ibyo kurya. Mu matariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere n'iya 2 y'ukwezi kwa kabiri, ibigo nderabuzima byo mu karere byatangaje ko abantu 572 bafashwe ku ngufu. Aba bakubye inshuro 5 abo mu cyumweru cyabanje, nk'uko Liane Gatcher, umuyobozi ushinzwe itumanaho muri UNICEF muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yabibwiye ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press. Yongeyeho ko 170 muri abo bavuwe ari abana. Liane Gatcher wa UNICEF avuga ko abagabo bitwaje intwaro bafasha abantu ku ngufu, ariko ntibyari byamenyekana umutwe cyangwa igisirikare babarizwamo. Gusa yongeyeho ati birakekwa ko impande zose ziri mu makimbirane zakoze ihohotera rishingiye ku gitsina. Mu cyumweru gishize, komisiyo y'akanama k'umuryango w'abibumbye kita ku burenganzira bwa muntu yatangije iperereza ku mahano harimo gufata ku ngufu no kwica byakozwe n'ingabo za Kongo n'umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Kongo kuva umwaka watangira. Kuri uyu wa mbere, abasirikare 84 b'abanyekongo baregwa ubwicanyi, gufata ku ngufu n'ibindi byaha byibasiye inyoko muntu byakorewe abasivili mu burasirazuba bw'igihugu bagejejwe mu rukiko. Hagati aho, guverinoma y'intara ya Kivu y'Epfo Jean-Jacques Purusi aravuga ko kubera ibitero by'umutwe wa M23 bikomeje kugenda bisatira umujyi wa Bukavu, ikibazo cy'impunzi nyinshi n'imibereho yazo gishobora kuba ingorabahizi. Ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro vyaryo n'inkuru zitandukanye, zaba izanditse, izo mu mavideo, mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga, ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio Yacu VOA, aho uza kuhasanga icyo bita link mu Congereza canke lien mu Gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'Ijwi rya Amerika. Amakuru ya radio yanyu Ijwi rya Amerika arakomeje. Uyu munsi isi yose yahimbaje umunsi wa radio. Mu Burundi hari ibice bitandukanye by'igihugu bitumvikanamo amaradiyo avugira imbere mu gihugu, nk'uko abakurikira amakuru babidutangarije. Inkuru mugezwaho na Thierry Ndayishimiye hari Kigali mu Rwanda. Izo ntara uko ari zitatu zihana imbibe n'igihugu kibanye c'u Rwanda. Bamwe mu banyagihugu bazibamwo bavuga ko imirongo y'amaradiyo harimo na radiyo y'igihugu idakora neza, ibyo bituma hari amakuru batamenya. Nk'ubu hariho ubuce bumwe usanga iradiyo idafata neza. Byoba vyiza bongeye ko ku buryo umuntu ategeza kumvira iradiyo ahari hose. Kubijanye n'ibice bitumvikanamo amaradiyo mu Burundi, Methode Niyondiko, umuyobozi w'iradiyo y'igihugu kuri mikro z'abakunzi bacu kuri uyu wa gatatu, yavuze ko mu misi ya vuba bizotorerwa umuti. Ahantu iradiyo nkuru itarashobora gushika, twovuga nko mu bice byo mu buraruko bw'igihugu, nko mu Kirundo, mu Kayanza n'igice ca Cibitoke, ariko twababwira yuko inzego zibijejwe ziriko ziragerageza kugira ngo turonke ibikoresho. Amasoko yaratanzwe, tukizera yuko vuba cyane bizoba vyagiye mu buryo aho iradiyo nkuru y'igihugu izoshobora gushika muri ico byose by'igihugu. Oscar Nzohabonayo, umuyobozi mukuru wo kumenyesha amakuru mu bushikiranganje bwo kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru, ari mu kiganiro c'ikibiriraho cabereye ku nzu y'abamenyesha amakuru iri Bujumbura, ari naho hahimbarijwe umunsi wahariwe radiyo, yavuze ko iradiyo ari kirumara muri kino gihe, haba kuwize n'utaciye ku ntebe y'ishure. Guhimiriza abantu inyifato nziza yo baranga kugira ngo bashobore kuja mu iterambere, harimo kubakebura biciye mu biganiro, biciye mu makuru n'ibindi. Novuga rero yuko uruhara rw'iradiyo ari ntangere cyane cyane mu mibereho y'abene igihugu no mu mibereho mbere y'abarundi. Ikindi abo bumviriza amakuru mu Burundi bavuga nuko amakuru aca ku maradiyo atandukanye atagifisa akanovera nka kera. Bemeza ko hari ibyo babona ko bamenyesha amakuru batinya kuvuga. Aba bumviriza amakuru bari mu gisagara ca Bujumbura no mu gihugu hagati. Oya naka kera niko kari byari bifisa akanovera kera. Nayo warawusanga wibiriye aho mwibarabara cyakavaye ukaje
ugasanga arakorokeye kumenyesha amakuru waragize neza ko babasabye ibintu by'amakarata sinzi ko ari kubera abategetsi sinzi icyo bivako nk'ahandi ibya kera n'iby'ubu siye kimurazi biratandukanye. Bavuga ko baca bahitamwo kuja kurondera ayo ku mbuga hwaniro naho ibicaho byose bataba babyizeye. twe nk'ubu dukoresha ibintu by'amarezo sosiyo kuri Facebook mugacu numviza amakuru y'amaradiyo yose ajya ku iradiyo kuri rezo sosiyo barayanoganza neza kenshi amakuru uza kusanga yavuzwe ku maradiyo no kuri rezo sosiyo barayavuga ariko ntibayavuga cyose. nabo nyine barabivuga mu makuru ariko iradiyo ijya ngurukana bumenyi rumva barabikwiriye ukabibona nyine kuno bimeze gutya ku mbuga akeneye ko umuntu yayungura akamenya y'ukuri. Ikindi bamwe mu bavuganye n'ijwi rya Amerika basanga cofasha mu gukarisha ubumenyi bwabo nuko amaradiyo yokora mu mwidegembyo kuko byotuma baronka amakuru yuzuye kandi yizewe. Nuko baba kwidegemvya kw'ibinyamakuru gatoza amakuru hirya no hino bisanzuye. Amaradiyo menshi kandi ntibadondera amakuru cane nkuko yaronderwa kera. Hanyuma yakundwa n'abanyagihugu batakiriho. Haraheze imyaka yababa 10 leta y'u Burundi yugaye amaradiyo atandukanye yasamiranira mu byuma bya FM mu ntara z'igihugu. Ayo kandi arimwo na radio y'ijwi rya Amerika ndetse na BBC. Amwe muri ayo yakorera mu Burundi yagiye afungura imiryango hanze y'igihugu aho abayarongoye bari mu buhungiro. Basigura ko hakorera muri iki gihe bashobora gushikiriza ibiganiro n'amakuru ku barundi baba mu gihugu imbere no hanze yaco hakoreshejwe imbuga hwaniro. Ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu bahagarariye ayo maradiyo baribwira ko bakora mu buryo butaboroheye ariko bakagerageza kugumana umwuga wabo wo kumenyesha amakuru. Jean Philibert Karangwa arongoye radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka ikorera ihambura mu Budage. Ushitse mu bihe bidasanzwe aho twateshejwe igihugu aho radio itagira ikorera aho radio zaturiwe iradiyo zaburabujwe mugabo inyuma y'ivyo byose naho turi mu buhungiro kaba twagerageje kurondera ukuntu tubandanya tumenyesha amakuru na cane ko ibimenyesha amakuru amaradiyo yigenga yarahejeje guturirwa nivyoroshe kubera ko dukora mu kinyegero mugabo turakorana n'abandi bari mu gihugu c'u Burundi abari mu mugambwe uri ku butegetsi nibo baheza bakaduha ayo makuru hama iyo inkuru abantu bayihuriye ko ari 3-4 ugakurikira n'ivyandikwa n'ibindi bimenyesha amakuru bivugwa hirya no hino turaheza tukaronka amakuru mwe nayo hama tukayashikiriza abarundi. Uyu munsi wahariwe radio kw'isi uba kwigenekerezo rya 13 ukwezi kwa kabiri buri mwaka wahawe icivugo kigira kiti iradiyo n'imihindagurikire y'ikirere. Mu Burundi naho bawuhimbaje ku civugo kigira kiti kahise k'iradiyo iterambere ridakumira n'ikibanza cayo mu gihe twimirije amatora. Ubushikiranganje bujejwe kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru bukaba bwatangaje kuri uyu munsi wahariwe iradiyo ko abumviriza iradiyo mu Burundi bagera ku bice 85 kw'ijana. Thierry Vendayishimiye ijwi rya Amerika Kigali. Kubera intambara z'inyeshyamba za M23 zirimo kubera mu ntara Kivu y'Epfo ubuyobozi bw'umujyi wa Uvira bwashyizeho ingamba zikomeye zo gushimangira umutekano. Zimwe muri izo ngamba zirimo kubuza ibinyabiziga kwinjira no gusohoka muri Uvira saa 12 zihangayikishije abaturage. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira. Bamwe mu bafite ibinyabiziga birimo za moto ndetse n'imodokari bakorera hanze y'umujyi wa Uvira bavuye muri za Fizi no mu bice bitandukanye by'ikibaya cya Rusizi ndetse na za Bukavu basangiye ingingo itazaborohera kuko batinda mu muhanda kubera imyinshi yangiritse bityo bigatuma bagera muri Uvira nijoro. Alexis Roger Buhendwa ni umuyobozi w'umumotari wakorera muri Uvira Misisi. Twamusanze kuri moto kuri Mulongwe ahetse abagenzi babiri yarajanye Misisi. Avuga yuko iyi ngingo ya meri ya Uvira izabangamira imiryango yabo. Antuka pale mnaweza mnatutesa sana kwa sababu si hatuweza batugiriye nabi kuko ntidushobora kubishobora kuvuga ngo saa moya badufungiye ari Kivovo cyangwa Kala. Hari igihe uzana n'abana ukarara hari Kala saa moya biragoye. Mbere twagendaga tukageza saa 2 n'igice z'ijoro. Abafite ibinyabiziga kandi
bavuga yuko batizeye umutekano waho iyo saa 12 z'umugoroba yashizweho kubabuza kwinjira mu mujyi wa Uvira ishobora kubasanga kuko kuri za barriere ziri za Kivovo na Kal nta mazu y'amacumbi cyangwa y'uburiro abayo. Narigeze kuva Uvira shingana Isange ngeze hano bitara baratugarana baranka ko turengana icyo gihe vraiment twaragize ibibazo ko uburi umuntu uvuye kure twate mvuye nkino ifiti none kanamvuga ati ngiye Isange niyo ndara cengarukira mu nzira rero ntacenza kurara ahantu ntari nitegura ntazi byanguye nabi cyane biba bibabereye umuntu ni ingorane cyane bisaba ko umutekano nimba umuntu yapanze kugenda ahantu urugenda karumara kabo rero uciye ufatirwa mu nzira ngo subira inyuma cyabirara ngaha maka ibintu cyabigorana cyane curara nabi umenye ngo uraye mu nivini agiye gukora wambugwa icyuma cyaba wategekanye kukiraza so kiraza curara mu gahinga. Komite ishinzwe umutekano wa Uvira yemeje kandi ko isaha yo gutahira buri munsi aho buri saa 3 z'ijoro kugeza saa 11 za mu gitondo abaturage bazaba bari mu ngo zabo. Bamwe mu bacuruzi bafite utubare ndetse n'abacuruzi bato nabo bemeza yuko gufunga imirimo kare bibinjiza mu gihombo nubwo iyi ngingo igamije kuzana umutekano muri uyu mujyi wa Uvira uri mu birometero birenga 120 n'umujyi wa Bukavu. Kitu Brigitte acuruza imboga mu isoko rya Zayigwa riri mu Mulongwe. Turayisaba twebwe nk'abaturage batugirire imbabazi vrema turabona ibintu bigoye imbere twari tumeze neza masaa 3 masaa 4 muri mu isoko mukadandaza n'amahoro ariko ubungubu bani bwinshi abantu barimo baragenda benshi bava muri Kongo bagenda mu Burundi n'abenshi barimo baragenda muri Tanzania. Mu itangazo ryashizwe umukono n'umuyobozi w'umujyi wa Uvira Kiza Muhato ryerekana yuko izi ngamba zashizweho kugira ngo zifashe mu rwego rwo kugabanya ingaruka zishobora guterwa n'umutekano muke muri ibi bihe murasirazuba bwa Kongo hari intambara. Ubuyobozi bw'umujyi wa Uvira bufashe ingingo mu gihe hari impunzi nyinshi ziwurimo zivuye Goma ni Bukavu. Hari bamwe bari gukomeza berekeza mu Burundi abandi bakerekeza Kalemi. Gusa nubwo meri ya Uvira yafashe ingingo hari bamwe mu baturage bavuga yuko izi ngamba zo kubabuza gutembera no gufunga imirimo nijoro itari kwiriye kuko no mu mujyi wa Bukavu imirimo yose ikomeje gukorwa nijoro. Felix Serugayi ni umushakashatsi ku bibazo by'umutekano akorera mu mujyi wa Uvira. Tubona ari imyanzuro yihuse cyane mu gihe bavuga ko igiteje umutekano mukeya ari M23 rero ikaba ikiri kure ni Bukavu kandi Bukavu niho hakuru iyo myanzuro rero ntaco barabivugaho ubuzima ni bisanzwe Bukavu nanone urebye Nyangezi ukareba Kamanyura nanone ubuzima buracakomeje kuba rero ari imijyi myinshi cyane nka Ruvungi na Sange hose na amahoro ariko ugasanga ibuvira umujyi wa Uvira niho bihutiye gufata umwanzuro ukakaye twe tubona bifite ingaruka zini cyane ku bukungu bw'abaturage mu gihe imirimo igomba guhagarara ayo masaha. Kuri kino cyumweru Guverineri w'intara Kivu y'Epfo Jean-Jacques Purusi yakoze urugendo azenguruka amakomine 3 y'umujyi wa Bukavu mu rwego rwo kwizeza abaturage bayo uko umutekano wabo wifashe kugira ngo bakomeze imirimo yabo nta bwoba. Vedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Tuve ku mugabane wa Afurika tuze inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Marco Rubio avuga ko PEPFAR yakoreraga mu kigo USAID itazavaho ariko ko imikorere yayo igomba guhinduka. Nibyo Thomas Kamirindi atugezaho. Icyemezo cya President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo guhagarika by'agateganyo imfashanyo mpuzamahanga mu gihe cy'amezi 3 cyateye impungenge cyane muri Afurika ko porogaramu ya PEPFAR yapfiramo. Mu kiganiro yagiranye na radiyo yitwa Sirius XM Patriot ifite icyicaro gikuru mu mujyi wa New York, Minisitiri Marco Rubio yasobanuye ko PEPFAR itazafunga. Yaravuze ati ishyigikiye PEPFAR kuva ndi mu nteko ishinga amategeko n'ubu ndi Minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Ni porogaramu dushaka kwikomeza. Yego hari ibyo tugomba kuyibazaho. PEPFAR ikoze neza ni porogaramu yagenda iba ntoya aho gukomeza gukura.
ibi biragusha ku byo aherutse gutangariza mu ruzinduko yarimo mu gihugu cya Costa Rica muri Amerika y'Epfo mu cyumweru gishize ko yakomoreye n'izindi mfashanyo za ngombwa cyane kugira ngo zigumeho. Twagumishijeho porogaramu zifite akamaro ku isi zituma Amerika igira umutekano kandi igira ingufu kurushaho. Niba porogaramu runaka itanga ibiribwa cyangwa imiti n'ikindi icyo ari cyo cyose kirengera ubuzima bw'abantu, niba yihutirwa ikenewe aka kanya ntabwo iri muzahagarika. PEPFAR rero nayo yagumyeho. Ubundi PEPFAR bisobanuye President's Emergency Plan for AIDS Relief. Ni umugambi wihutirwa wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo kurwanya sida. Perezida George W. Bush yawutangije mu ijambo yagejeje ku gihugu imbere y'inteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu nyine Congress, imitwe yombi iteranye ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa mbere 2003 yayishyiriyeho Afurika. Today on the continent of Africa, nearly 30 million people have the AIDS virus, including 3 million children under the age 15. Kuri ubu ku mugabane wa Afurika abantu bagera kuri miliyoni 30 bagendana n'agakoko gatera sida, barimo abana miliyoni 3 batagejeje ku myaka 15 y'amavuko. Kubera ko sida ari nk'igihano cyo kwicwa, benshi muri bo ntibajya kwivuza, n'ababikoze bahita birukanwa. Abaganga barababwira bati ntacyo twakumarira, itahire wipfire. Nta muntu ukwiye kumva bene aya magambo. Sida ishobora gukumirwa. Imiti ihagarika ubukana bwayo ishobora gutuma umuntu aramba imyaka myinshi. Birihutirwa guhangana vuba n'iki cyorezo mu mahanga. Niyo mpamvu nifuza ko dushyiraho umugambi wihutirwa wo gufasha abaturage ba Afurika kurwanya sida. And to meet a severe and urgent crisis abroad tonight, I propose the emergency plan for AIDS relief, a work of mercy beyond all current international efforts to help the people of Africa. Uyu mugambi rero ni wo PEPFAR. Muri disikuru ye y'icyo gihe, Perezida George Bush yasabye Congress kuwuha ingengo y'imari y'imyaka 5 ingana n'amadolari miliyari 15. Yasobanuye ko yari igamije gufasha abantu miliyoni 7 kwirinda kwandura sida no guha imiti ihagarika ubukana bwayo abandi miliyoni 2 bari bayirwaye. Ni ubwa mbere mu mateka y'isi igihugu kimwe rukumbi ku giti cyacyo cyari kihaye umutwaro uhanitse wo kurwanya icyorezo cy'akataraboneka. Congress yahaye Perezida Bush ingengo y'imari yayisabye, ndetse Congress yagiye yongerera PEPFAR igihe cyo gukora, ari nako igenda yongerera ingengo y'imari buri myaka 5 kandi yagura n'ibikorwa byayo no ku yindi migabane y'isi hirya Afurika. Muri iki gihe PEPFAR ikorana n'ibihugu 55 bitandukanye. Yatumye abantu miliyoni 26 bagendana ubwandu bwa sida bakomeza kubaho. Yatumye kandi abana miliyoni 7 n'ibihumbi 800 bavutse ku babyeyi barwaye sida baza ku isi ari bazima. PEPFAR itera inkunga umugambi w'iterambere rirambye w'umuryango w'abibumbye wuko mu mwaka w'ibihumbi 2030 sida itazaba ikiri icyorezo, ahubwo izaba ari indwara isanzwe nk'izigi. Bagiye mu mihanda bigaragambya bamagana gahunda nshya ya guverinoma y'ivugurura rya pansiyo. Kuri uyu munsi wa mbere w'imyigaragambyo biteze ko izamara iminsi, ingendo zose z'indege zahagaze mu gihugu. Abapolisi bakaba batangaje ku rubuga X ko abantu 60,000 bahuriye muri iyo myigaragambyo y'i Buruseli. Twanababwiye kandi ko uyu munsi ari umunsi wahariwe radiyo. Mu Burundi rero hakaba hari ibice bitandukanye by'igihugu bitumvikanamo amaradiyo avugira imbere mu gihugu.